egumbini lesibili. Egumbini lesibili sikhuluma nomncane onqawememeza indaba ndodana kwenzakalani. Uthi ngaba basiza bangena wena bhuti wami. Izwile kuthiwa ngaphandle baduduza abahluphekeleyo kwesifundo sakho. Nami ngisacela uzongiduduza. Ngibe sengikhuluma ndodana ngabe kwenzakalani. Uthi igama lami ngumvusibusi ngithi laze lami igama lakho. Ngiyathemba ukuthi nonyoko wayithembile ukuthi uvusa umuzi ngelinye ilanga. Ube sesho kahle mina bhuti wami konke bebithola kumukela mina bekhalisa kwe-ambulance usizo bekusheshe bethole ayikho indawo bengingayihambi bengihamba komashamlalo wathi mina bengijika khona beka namhlanje sekunesandla bengangilapha ngithi bangibuza leziphi njengamanje impelelo yami siyadonsiswana impilo yami iphethe ukubhade ngitshele kwane nalaba bantu bengangindawo sakuphelele le imbonge bashaka osazencane isawuphuma kwebe futhi nangelinye ilanga ningakhohlwa lo mbhalo uthawusenhlolo yakhe ibhesi lokuthi umthakathi ukhona khona la labaphupho siwafeza ngakho.